sinabantu ubakho asilutho nje akekho omunyonga sipibusiso njengawe Nkosi akekho omunyonga sipibusiso njengawe Nkosi yehlisa umoya wakho Nkosi yami sifuna awena nomoya oyingcwele yehlisa umoya wakho Nkosi yami sifuna awena nomoya oyingcwele yehlisa umoya wakho Nkosi yami sifuna awena nomoya oyingcwele Baba tohlala ekhaya ezulwini uNkulunkulu siyabonga umuso ngaba usiphe wona nothando lokusidela siphambanweni wafaka ubuhlungu Jesu umzimba wakho uphuma igazi namanzi okuveza ukuthi ufe ukufa obuhlungu bestress namanje ke siza phambi kwakho ungazifelanga wena but utheni singenaqala uNkulunkulu waqhutshwa kabuhlungu uhamba ukhahlela waze wafika uNkulunkulu esiphambanweni siyabonga uNkulunkulu uthando lakho phela manje ke ezusingena enkonzweni lungisa inhliziyo zethu ukuthi khona amakhona la sishoda khona usigcwalise Jesu sibonge ngegama lakho manje naphakade amen sizoya kuJohana chapter 19 John 19 verse 16 but before sufunda kune part engifisa ukudlula kuyona sizo even noma sekuthiwa ni lekha izulwini saya embusweni bazalwane siyohlezi ngunaphakade sifunda ngoJesu so ningamangali masikhuluma ngaye ngoba njalo masibuka uJesu we will never think of sin again even angels namhlanje njengoba sikhuluma zisekhaya ezulwini masibuka uJesu azicabangi ukona akufike engqondweni zakho ukona ngenxa yokubuka uJesu indlela iyona indlela iyona manje bazalwane masikhuluma nje baxoxa unamanxeba esandleni unemvimbo even unenxeba la esayidini la kwazi wakho even esibongweni unamanxeba
lamanxeba abona wakhe amanxeba ethu esikade siwenza during the week uze befike manje besihleba sikhuluma kabi zonke lezo zono zabalela kuJesu but okwamanje mawungakayiconfesseli kuJesu kusayezakho until uzwe kuJesu uguqe ngeqolisa uNkulunkulu ukhulume kabi ubrother Mthungu ukhulume kabi ubrother Saka ngikhulume kabi ngabazalwane ngihlebile uNkulunkulu ngicela ungixolele with a sincere heart bazalwane not ukumaketha uNkulunkulu uNkulunkulu ubiza ingelo sekhaya ezulwini now isono singenile uLucifer has rebelled against uNkulunkulu now kube nempi mawufunda uSamuel chapter 12 ekhaya ezulwini uLucifer axoshwe ekhaya ezulwini ezingelo zakhe umexoshwa hamba yoqasha now uma exoshwa ingelosi anazo ziyaxabana zodwa ngenxa ukuthi sekwenzeke into ebhlungu kuzona now uNkulunkulu kulezi ingelosi ezisele ekhaya ezulwini ezingaxoshwanga uNkulunkulu draft plan ayenze nobaba singakafiki thina banikazi besono banikazi abafaka isono emhlabeni uma idraft plan uNkulunkulu uxoxela ingelosi iplan kaLucifer njengoba thina sifunda ngesiphambano sifunda iplan eyenziwe uLucifer azoyenza kuJesu now uNkulunkulu is giving us another plan ubrother Mkhulu bekhuluma ngayo no brother Samka kwiSamuel chapter 13 ukuthi kuzokwenzekani na uNkulunkulu ukhombisa ingqondo kaLucifer ukuthi uzofaka i-digital currency uma seyifakile yini elandelayo na uNkulunkulu ukunikeza step by step ukuthi uLucifer uzokwenzani after this uzokwenzani after this uzokwenzani now wena indlela yokulunga iyipi ofanele ulungisele ngayo ukuthi uLucifer mayifaka iplan yokufaka iSunday law yini wena kumele uyenze now uNkulunkulu the time exoxe ekhaya ezulwini ekhuluma nezingelosi zakhe uJesu draft plan kwingelosi ukuthi mina kumele ngehle ngemhlabeni ngiyothwala isono remember ukuthi uJesu isona akasithwalanga qala emhlabeni usithwale kunini before anything was created uJesu benobaba the draft plan of salvation ukuthi makwenzeka ngene isono mina Jesu I will surrender my life for justice to be served ngenxa yani ngenxa yesono now ingelosi understand kusakhona iside enhlizweni zayo ukuthi kungenzeka ukuthi uright uLucifer kungenzeka ukuthi uright uNkulunkulu now uNkulunkulu ngesiphambano uveza manje i-character kaLucifer ukuthi njengoba ngangimtshelile eqaleni ezulwini ukuthi kuzokwenzekani kumina uNkulunkulu uveza iplan kaLucifer asiyeni kuJohn chapter 19 bazalwane ngisho ukuthi ngalamazwi ngizofunda umuntu perfect but if lithi he who is able to keep you from falling bazalwane unamandla uNkulunkulu ukusinqobe ukuthi sisinqobe isono but indaba ilele ebhekeni kuba uJesu even ingelosi they are not secure ukuthi singoni but meza kuJesu isono siyabaleka same thing ekumele yenzeke thina mawucabanga ukwenza isono manje buku Jesu elenge siphambanweni nawo asiyeni kuyena uJesu bazalwane John chapter 19 verse 16 ofundeka kanje uthi wayesemnikela kubo ukuba abethele esiphambanweni bamthatha ke uJesu bahamba naye
waphuma ezithwalele isiphambano. Wayendaweni ethiwa indawo yekhanda ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye. Ngalapha nangalapha uJesu ephakathi. Kepha uPilato waloba isaziso wasibeka esiphambanweni. Kwakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. uNkulunkulu abusise ufunda kwezilakhe. Amen. Now uNkulunkulu ngokusibhalela uJohani usivezela umqondo kaNkulunkulu awubuke kuLucifer ukuthi uLucifer yini azoyenza uJesu. Imbali khona ukuthi ubani odraft plan ukuthi uJesu ufana bulawe kanjani. Thiwa uSathana amadimoni akhe abadraft plan yokuthi uJesu ufana bulawe kanjani. Now uNkulunkulu usikhombisa ini now. Angithi akafiki uJesu siphambaneni ngithi. But uJesu usikhombisa ini. Ifuture ukhombisa ingelo ukuthi this will happen to me. uSathana will use abantu ukwenza njani? Ukupersecute uJesu. Bazalwane, are we still doing the same thing now? Ngabe sasetshenziswa uSathane ukupersecute uJesu kabusha na? Ngaba sisiyeki yini isono manje bazalwane? Ngoba mawuqhubeka wenza isono wenzani? Upersecute umuntu okuthwalela isono. OkunguJesu. Now uPilato bazalwane ubhala ibhodi phezulu esiphambanweni. Now uJesu uhamba indlela yonke esuka ejajwa from uHerod ayiswe kuPilato, asuswe kuHerod ayiswe kuCaiaphas, usuka Caiaphas waya kuPilato, uPilato amshova kuHerod, uHerod wambusela back kuPilato. uPilato egcine nowasha izandla ogezandla wathi uJesu awenziwe njani? Akabetheke. But kunento uJesu ayenzayo bazalwane. As egudle esiphambanweni. Esithwele isiphambano. Remember ukuthi uJesu indlela ashawa ngayo bazalwane ahlukumezeka ngayo ngenxa yami nawe. Yokuthi thina sifuna ukuphenduka. Asifuna ukutshela uNkulunkulu asize ukuphenduka. uJesu ngayizolo kusukela ngolesine uyakhuleka usha umthandazo okhipha ithukuthuku zegazi. Akadlile bazalwane. Wathathwa wafakwa ejele ngolesihlanu. Ngolesine ngizosakubona ngolesihlanu. Walandwa kuseni ngovivi kumakhaza. Wahanjiswa left and right, hanjiswa koPilato, hanjiswa koHerod. Bonke bayamhleka uJesu, babukisa ngaye. Azathi uJesu if benazi ukuthi uJesu ubani. Yingakho esiphambanweni athi uNkulunkulu baxolele ukuthi baba ninjani? Baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Imagine abantu bayakuthifela ngamathe, bayakukhahlela, bayakushaya noma bani ethanda ukushaya shaya. Nothanda ukugcoba uyagcoba. Yethi kuthi uJesu awenza kanjani? Afana azaphinisela. Wenze njani wena mawuxotsho umakhelwane? Uyabuyisa back. But uthini la kuthini? Uthi uJesu uyamaza ngithi. John chapter 3, John chapter 17 verse 3 uthini? This is eternal life. Yilo kuphila ngunaphakade. Ukuthi bazi wena uNkulunkulu. Do you know Jesus? If ngikunyathela namhlanje uzoveza siphi isimilo wena? Uzoveza ukuthi uJesu naye noma uzoveza isimilo sikaLucifer? Noma uzothi mina ngenziwa njalo? Nisho njalo bazalwane. Then uJesu uthi manje ngithanda. Nyonzana. Siyakwazi ukugcina umthetho. Ngiyazibuzela. Siyakwazi ukugcina umthetho. Siyakwazi yini umthetho?
Abazalwane abanginike anti siyakwazi ukugcina umthetho bazalwane. Asikwazi angithi. Sisizoba uJesu angithi ukwenza njani ugcina yonke imithetho yakhe. Ingakho ethi uJesu mina ngini ngidlela sami neqiniso nokuphila akekho ozababa ngaphandle kwami. So if you take Jesus uhamba noJesu bazalwane mawuphethe uJesu noma ngathi isono siyafika kunento nayo abanye abangenayo noma ngathiwa ngitheni kuwena brother Mkhulu but ngenxa ukuthi uveza icharacter kaJesu ngoba uJesu uyamqonda ukuthi wahamba esuka kwi-judgment hall ethwele isiphambano 3 times ewa engasanamandla okusithwala wasithwala mdala athi uyazamawe aphinda futhi avuka hayi ukuthi usithwala nje uyashaya uyathukwa ngazo zonke inhlanga but thiwe character yakhe ayibangise njani ayibangise ishintshe uma efika esiphambanweni mazalwane uma efika esiphambanweni isiphambano sibe lesi siphambano remember ukuthi akusona esakhe esikabharaba uyena wayilungisela isiphambano ngenxa yokuthi uyena wesigebengu but abantu abazalwane bakhetha uBaraba nokuthi bakhetha uJesu bathi uJesu wenza kanjani ababethele na uNkulunkulu sikhombisa ini iplan ngaba kaLucifer ngoba uLucifer uyena wayesebenzisa abapriesti nama-rulers nababhali ukwenza nalokupersecute uJesu namanje is doing the same thing ukudukisa abantu usebenzisa abanye abantu ukudukisa abanye abantu athi uNkulunkulu angabi khona noyedwa ocontrol omunye umqondo sifunda ngomqondo ukuthi umqondo angabi khona umuntu ozocontrol umdala ukuthi mdala ngicontrol wena yonke into ozeshiwo wena ngizokwenza yona uJesu usinikeza free will bazalwane to choose hayi ucontrol abanye abantu umuntu usazokutshela ukuthi hamba endaweni ukuthi uzofika usizakale khona uma efika lowo oya kuyena afika akutshele alahle lento ayilahla phansi athi hamba uyokwenza ukuthi now he is starting to control what the mind uthi hamba alahle amathambo phansi athi hamba uyokwenza ukuthi mawuqeda ukwenza ukuthi ubuye uze kunini ngizophinda futhi ngikunike ini another thing ozophinda isebenzise futhi lo muntu usephetheni kuwena uphethe your mind bazalwane lapho uNkulunkulu uthi wonke umuntu akabe free uyazi ukuthi mawuza kuJesu Jesus is not controlling you he's telling you ukuthi mina ngithande kangakanani ngizokufundela ukuthi uNkulunkulu they clap hands nezo bazalwane kuthiwa bahlanganisa benoba bahlanganisa izandla they made a pledge ukuthi if uAdam honor mina will come in his place until Jesu bazalwane umese siphambanweni what it is finished uthi ufeziwe konke ngikwenzile baba kufeziwe ukuthi iplan of salvation uNkulunkulu ngiyenzile thiwe ingelosi zaphelelwa angithi ezulwini bazalwane bengine doubt eingelosini ukuthi kungenzeka ukuthi uLucifer right kungenzeka ukuthi uNkulunkulu right but ngesikhathi uNkulunkulu draft plan ekhombisa ingelosi zingayiqondi uma sayidlala in act uLucifer eveza ulaka lakhe kuNkulunkulu uthi awuvela lapha kwaphela yonke isimpatho ukumzwela bese nenkinga besimzwela uLucifer but namhlanje sifundile uNkulunkulu asimdingi uLucifer wabethela uJesu bazalwane ngenaqala esebenzisa ini izwa ukuthi usebenzisani mebulala uJesu usebenzisani obani labo abazalwana ngithi usebenzisa ini abefundisi ngeyo usebenzisa the common people phansi uLucifer ukupersecute inkosi yabo egcineni uLucifer wenzani khona after 40 years wenzani uLucifer wafika destruction of Jerusalem kwenzekani baphuphisa bonke wabagcini akafanga zabagcini but bayenzani baphesisa abantwana kaNkulunkulu but uNkulunkulu wethe hamba ethwele isiphambano aze ufika eGolgotha uma efika eGolgotha akabaquzi igebengu lezi engemuva lezi embili ziyabaquza but uJesu uthi wasiletha isandla
Waphinda waletha lesi singala noma shayelela usipikili ezandleni zakhe kuthiwa avanga zakhala waba yimvu bazalwane ngenxa yami nawe ukuthi wena ube free okwakho yazi bazalwane it's very simple kanjani it's very simple uNkulunkulu yenza ibe simple land uthi amkela mina njengenkosi nomsindisi I've died for you bazalwane if besazi ukuthi Jesu ubani bazalwane leli verse olifundile mdala wami uJohn chapter 3:16 yabona uma uya kwi-original text lithi ikind engekho mina ukuthi ikind engakazi bekhona uNkulunkulu anikele ngayo ikind ehlukile bazalwane uJesu methi nginikela ngokuphila kwami akasho ukuphila kwasemzimbeni kuphela but ukhuluma nangoNkulunkulu bakho uthi bonke uNkulunkulu bami ngimnikelile yini ke wena usaba ukunikela kuNkulunkulu ukuphila kwakho yini ungabaza yini ushone emuva uze wathi brother ngithona iverse uyigwale kuya namagwala yini bazalwane sisabayo ngoba uyaziwa umuntu lethu ifiye uthini ukuthi ubani uLucifer uqobo bazalwane isiphambano sabanjwa safakwa emgodini kabuhlungu uJesu ebhalansa ngazi ipikili lezo wazimelela ngepikili uJesu bazalwane enzele mina nawe yazi umprofeti uzathi uJesu wayengadilika kalula esiphambanweni but wenzela mina nawe wabuka in the future ukuthi kuzovela osipanibani and uJesu ukubiza manje yenza bazalwane he's calling you ungakulingi uyichurch uyamazi yabo leyo mentality ukuthi sengihlala isikhathi eside endlini kaNkulunkulu hayi ngiyamazi ungakambonele ngesiphambanweni for izono zakho then bazalwane we need to go back and look for Jesus uma ekhuluma athi inani imiyalo yami nithini namanje bazalwane Jesu uyasibiza uthi asize kuyena angikhaza uJesu sekwenzeke konke thoba priesti nababhali bayamthuka uJesu bonke bamthuka but there is one comfort uJesu ayitholayo esiphambanweni yisela eletha awumesabi yini uNkulunkulu na but abantu abakholwayo bazi ukuthi uJesu uNkulunkulu bayaphikisana bayalwa ukuthi hey uJesu akayena uNkulunkulu abanye bathi uJesu kodwa isela esiphambanweni lithini lithi awumesabi yini uNkulunkulu na laze ngathi uNkulunkulu lo esibethelwe naye but abantu abafunda imibhalo abaqondana abazi ukuthi lo bethelwe ubani uNkulunkulu uqobo le ngesiphambanweni ngenxa yami nawe ngenxa yokubhizi bazalwane siyaphinga sikhulumana kabi bathu Jesu wenza njani ilulile izandla manje bazalwane yini lo umsabayo yini umsabelayo uNkulunkulu ngiyasaba ukuyinikela usaba abantu bazalwane phela saba abantu thina ukuyinikela kuJesu ngokupheleleyo isaba ukuthi umakhelwane uzothini usengene endaweni kanje usaba ukuthi yazi mengathi wangikhetha uJesu manje labantu bazongibuka njengesilimo but wena uzomqonda kangcono ingakho uJesu kwesinye isikhathi bazalwane abantu mabengaqondi bengasheshe ukubarebuke webanikeza isikhathi ukuze baqonde ukuthi uJesu ubani even abafundi wasala yedwa yazi khona into ayishilo brother Mthulu uJesu kusukela ngolosini uyedwa uma efika esiphambanweni kuba mnyama even ubaba uyamflathela uze uyakhala ukuthi baba ngishiyelani na but masifunda thi ubaba wayekhona isJesus wayekhave ngani ngomnyama ehamba nezingelosi zonke zezulu iuniverse yonke iyabuka ukuthi kanti uLucifer njena but abantu bazalana balandiwe esonweni abambona uLucifer uthi unjani but mawufuna uqonda uLucifer woze embhalweni kaNkulunkulu uzomqonda uLucifer uthi ukhohlakele kangana Yesu uNkulunkulu uyasibiza every day uthi wozani
My arms are open. Bazalwane, once uJesu washintsha irobe, wagqoka ingubo yokuziphindiselela kuLucifer. Awungatholakali wena esayidini lakhe. Awutholakala wena esayidini laba lika Lucifer. Abantu abadala banale tendency yokuthi yey uJesu ngeke ngimamukele manje. Ngisazophila. Abanye ngengenye. Uthi umuntu hayi vele sengimdala. Athi umuntu sengimdala vele sengizishonela. Thiwa uAbraham wayesele uMoses wayesele iminyaka emingaki? uJesu emthatha emsebenzisa. Wena ba 80 years angithi. Wamyeka uNkulunkulu ena 40. Wazamsebenzisa sengakanani? Mawusuyitshela ukuthi hayi mina ngimdala sengizolala. Uzolala unani? Ulala noJesu noma ulala wedwa? Kungcono umamukela manje uJesu amakhelwane bakuthuke. Thina siyakwazi ukuthuka bazalwane emndenini esiphila kuyona. Uma wakho kufonela ucingweni athi ngicela nibuyele endaweni nenze niqhubeke nenze lento ngoba nikhuliswa ukuthi anibuyelile kule yanto. Thina ngoba uNkulunkulu usifundisile ukuthi ubani okhuluma behind uma osebenzisa ivoice athi hayi ngoba nigula buyelani endaweni yokuthi nilungise le yanto, lungisani le yanto. Once nalungisa le yanto zonke into ezoqonda. Sesiyabona ubani okhuluma la. Akuyena umali okhulumayo but uba isitha. Wena ungazuthuke ubuke umndeni. Yabona uJesu lesambe egudla bazalwane. Wayengabuka abantu ukuthi Nkosi yami angizwela ukuthi ngiyashaya. Kunomama uJesu ababemzwela. Yethame ethola isiphambano. Kodwa uJesu uma ebabuka uyababona labantu abazolani nami. Babuka lokuhlunga engidlula kubona. uJesu uthiwa wabuka ifuture yabo. Imagine uJesu akabatsheli. Uthi kubona khala nina nani nabantwana benu. Mina ukuthi uJesu uyaqonda ukuthi nge-destruction of Jerusalem nina nizobhubha nabantwana benu. uJesu usibuyisa leyo future manje. Uthi nasi isambulo chapter 13 ngiyakukhombisa ukuthi uSathane uzokwenzani. uNkulunkulu uyavuma kuphela ukuthi uLucifer afake isandla yilo. Ukuzivivinya ukuze sibonakala ama characters ethu ukuthi ngempela siyakholwa noma sikholwa. Njoba sigwele indlu kanje ngothola umuntu oyedwa uNkulunkulu ambonayo ukuthi uyedwa uyena kuphela okholwayo. Sonke siyalandela ngemuva. But uJesu ulinde nabanye abafuna bajoyine. Barevile icharacter kaJesu. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukufaka icrisis abantu bengaqondi ngayo. Mengavuma uNkulunkulu uLucifer ngoba uLucifer kuthiwa ulinde nje amandla bazalwane. uNkulunkulu amnika amandla. Mewamnika amandla uyayifaka isandla. Uma wayifaka isandla abantu bokuqala batargetile ngoba ama-Adventist. Kade ninomama last week angithi angazi noma last week noma nini but ngimbonile ingeke imfakile. Uthi 80% wabantu abashonayo babulawa yini? Indlela yokudla. Indlela abadla ngayo. Mawuthi uyabuka indlela indawo engisebenzela kuyona. Mawuthi uyabuka iplate lakhona. Yes, they are killing themselves. Kancane. Ngenxa nje wangafukulela uNkulunkulu. Abuye uNkulunkulu bazalwane. Athi siphambane it is finished. Athi baba kufezile. Ipledge abayenzayo ubabili. And mayifika uJesu ekhayizweni, thuba wamanga, umhaka. Meaning ukuthi uyena yedwa namanxeba ekhayizweni bazalwane. Othi mefika athi ingelo simengena uJesu ekhayizweni, ingelo sisiyamuphakamela. Athi ingaphakami kune pledge engayenza nobaba. Leyo pledge ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje ivumelekile yini. Mina nawe baba sihlukani kunaphakade. Hayi ningizwana. Mina nawe baba sihlukani kunaphakade ngenxa nje yesono. Ngoba phela if uJesu be overcome uLucifer, uJesu bengaphinda kubuyele ekhayizweni. Ngenxa ukuthi uthwele ini? Isono sethu. Nenza msebenzi. Nizosindiswa kodwa manje i-friendship kababa banoJesu ngeke iphinde isondele. Basondelana ngoba uJesu ubezohamba nesono ingunaphakade.
Sizibuza umbuzo ukuthi uNkulunkulu ngempela eyintweni zonke obungazenza why come nale plan? Ngoba uNkulunkulu uthatha izulu lonke libeka at stake because of you. Yesu uJesu mekhuluma sifuna ukumlalela. Awuyasinenga bazalwane. Mina ngaze ngibone uthando olungaka. Even nalasekhaya. Kumano baba inkazi kube nje. Mangase kuthiwa khona isono senzayo ekhaya. Lethe ugqekezele kamakhelwane. Mawugqekeza amakhelwane kuthiwa fanele uboshwe. Ngeke umbone baba wakhe ethi ngizostepa in. Ngicela kuboshwe mina. Ungaboshwe ingane yami ngoba ingane yami isa the future. Uzothi ayiboshwe ayizwa. Kusho wena ukuthi lengane ayiboshwe. Bathi uJesu akashongo njalo kuwena. uJesu akavanga zathi ngoba uAdam usonile uNkulunkulu ayisayingeni. Thiwa wama phakathi kwaLucifer noNkulunkulu Baba. Sorry, thiwa wama phakathi kwaJesu kwaNkulunkulu Baba noAdam ukuze uAdam angafi. Athola ichance yokuphila. Yethu uJesu nenkenga bazalwane sizozama ikene. Silosidileka. But yena wasithwala isiphambano. Walenga isiphambanweni. Wafufa kwehlazo. Usathana umqalelo wokumbulala. Engombulala. But into engiyithandayo uthi uJesu mayevuka bazalwane. Ethama uJesu ethi it is finished. Thiwa uJesu uLucifer uGabriel efika uJesu ezorola ithi. uJesu akavuka. Uthi ubaba uyakubeza. Hey bazalwane, thiwa izulu lakaze lihlokome kanje. Even esiphambanweni uJesu ethi it is finished. Elenga esiphambanweni athi baba ngiyenzile intando yakho. Thiwa universe yonke yayijabula. But la emhlabeni kwenziwani? Kuyakhala. But ababoni balandiwe. Thiwa yaphela isimpathe engelisi. Thina sibukela uJesu. Ukuze nathi iphele isimpathe kubo. Kuthina ngobani? uLucifer ngoba ukuphila kwethu kukhomba ukuthi ukhona ukuzwelana okukhona esinako noLucifer. Sisanalo nto ngengelosi ukuthi hayi no isakhona le nto mhlawumbe kungenzeka ukuthi hayi ukubona ngani lokho ukuphila kwethu. But we don't accept Jesus. Noma somdala ngikhethe uJesu. Sifuna masifike ekhaya ezulwini, makufika ekhaya ubuza ukuthi labazalwana abafika ngedethe ukuthi bezoshumayela bapi. Mangifika ngibheka wena mdala ngakuthola. Athi uJesu nayi into yaba yikhozo sangangena ezulwini. Wayishumayela mina ngale uyaphila. Wayishumayela mina ngala udle ishumini. Wayishumayela mina ngala wenza ukuthi. Bazalwane siyazazi sonke ukuthi yini thina esibambile. But Jesus is calling us. Bazalwane nginenkulunkulu. Neza bazalwane uthando olumangalisayo. Shiyani konke. Zonke zona bazalwane sishiyeni. Uthi uNkulunkulu uthembekile masenjani? Sizivuma senjani? Sizishiya. The time uPilate ebhala ibhodi ethi the king of the Jews. uJesu bethele kubo ngaphandle kwaseJerusalem ukuthi akafela ngamaJuda kuphela but ufele ihlabathi lonke ngoba wafa ngaphandle kwaseJerusalem. Uma uphenyekwa esiphambanweni uphanyeka uJesu selele esiphambanweni senikele ngomoya wakhe sekubhaliwe ebhodini kwabekwa lapha phezulu. AmaJuda ngithi ayogubha iPassover. Uma eqeda iPassover ayaphuma. uJesu bethele ngasegethini la ngingenwa khona. Wonke umuntu ophumayo ufunda la. Uthi uNkulunkulu le yanto wayenzela ukuthi wonke umuntu afunde ahamba ekwele embhalweni. Hani ngizozala. Thiwa wonke umuntu efunda ukuthi the king of the Jews. Thiwa hamba uyofunda ngempela ukuthi yona ngempela ni king le. uNkulunkulu uthini kuwena uNkulunkulu mesho njalo. Yes kade nimthuka manje. Nimshaya lemkhahlelo. Nimenza yonke into. But noma indodana kaNkulunkulu ilenga siphambanweni. Ushayela isipikilini phezulu lapho ukuthi the king of the Jews. Kwenzekani kunina? Uthi uNkulunkulu ngale session bhali. Ngiready. Mina ukuthi uNkulunkulu already usebaxolele. I already forgiven you. Ngenxa ukuthi vele ningibulele, nisethe uLucifer ukungibulala. Uthi uNkulunkulu ngaleya insikithiwa kuyena uPilate wayibhala. uNkulunkulu wayibhala.
Kwenzeka ukuthi amaJuda uma eqeda iPassover sephuma abone uJesu elenza phambili. Ayibone leya insihle ebhalwe lapha. Bakhumbule ukuthi uJesu lo belenga lapha. Umelenga uJesu wonke umuntu hamba ebhalweni uyofunda ngempela ukuthi lesambulo ekhulunywa ngazo izokwenzeka yini ngempela into uNkulunkulu ayishilo. So wonke umuntu hamba uyofunda. Abanye bahamba uyofunda. uJesu engenamuntu ozomthola esiphambanweni elenga esiphambanweni. Abafundi they wished ukuthatha uJesu ukuthula uJesu abanamali abanayo ngisho influence kubantu abaphezulu kanti uNkulunkulu sezilungisele indlela uzilungisele baba uNicodemus noma noJoseph so bamthula esiphambanweni uNicodemus wabayiphefumela bizayo ama I know uJesu umzimba bazalwane yini oyenza uJesu ngoba lenkonzo esishumayela namhlanje iyovela ngelilanga lezi ifunde ivela kukhulunywa ngazo zesambulo ziyovela ngelilanga ukuthi uNkulunkulu ngakhuluma ngedese ukuthi ngoba bazalwane kuJesu silinde into engaka kuJesu but some even Nicodemus memvakashela ezomtshela uyitshela nje ukuthi ngiyofica umuntu okhazimulayo but indlela ayigqoke ngayo kuthiwa humble and poor ayikho into ekhomba ukuthi uJesu wasebukhosini wawufuna ukumqonda uJesu uma usufunda imibhalo ukuthi ayuyena ngempela only embhalweni ayikho into ezovela ekhazimulayo ukuthi uzombona ngenxa ukuthi uhamba ngemoto engaka uzombona ukuthi umuntu unemizi ebizayo uzombona ngokwenza amathenda endaweni ukuthi awuyena ngempela but ngeke umthole lapho uzomthola kuphi bhalweni bazalwane ukuze ufunde isimilo sikaNkulunkulu ukuthi noma ngihaya kodwa ngehla nathi uJesu uzawube kuthini lo mqondo owukuyena ukuthi esuke ekhaya ezulwini wehla weza emhlabeni uma efike emhlabeni wambatha inyama endiyazi bazalwane membatha inyama umbatha kaJesu inyama wrong. Uthi umprofeti it was wrong. That was the crime bazalwane. Ukusuka kaNkulunkulu from the throne edla zawufika azombatha inyama kwakuyi crime. Now ingelo they ask themselves why uNkulunkulu? But ngenxa yami nawe. Bazalwane. uJesu uyasibiza. Uthi asize kuye. Inyama ivuliwe.